Umzukulu insizwa yale kwaCeza ngebiphinde yamema insizwa yale eNkandla umuntu yenziwa wazomshayela isiginci esinenkosi phakathi. Bekutrenda kakhulu ezinye izinto-ke, so umcimbi wamzukulu bukhona obumuhle, beyigcwele inkundla lapha eCarnival City. Abantu ade bekhona niyawazi-ke amakethwa-ke vele kusukhona nokwaKhuzani-ke, kodwa-ke lokhu okwenziwa ngomzukulu into ehle kakhulu. Album tour, i-album yakhe ethi Into Zami, i-album inengoma eziwu-17 yaphuma ngeyi-16 zika-October 2025, inengoma eziwu-15 out of 17 laphana ku-YouTube, ingoma ezinamamiliyoni. I-album yakhe-ke seyadlula kudala-ke u-50 million, ngiyacabanga naku-60 million maybe idlulile or isizofika. Angikho sure ukuthi ama-views ahamba kanjani laphana-ke ku-YouTube, but ngineshort seyadlula 50 million. Ikude kakhulu i-album kamzukulu, izohlanganisa-ke u-100 million streams and views ngesikhathi-ke esincane kakhulu. Kusese-6 or 7 months-ke yaphuma right. Umsebenzi wamzukulu wemuhle kakhulu. It's unfortunate ukuthi abantu bafila ngathi laphana kuma-Metro FM Awards yadlelwa amandla album kamzukulu. Unfortunately kwakuvotwa-ke laphana-ke abantu babengeke bevotele enye album uma befila ngathi umuntu othizeni abafuna ukuyivotela. Laba bekhala uma befaka imali benze iqiniso kumzukulu ukuthi yena-ke i-album yakhe inamandla, kumele beyivotele befake imali, you understand, ukuze iwineke. Ayiyowina futhi nje kalula, but-ke kumasama azolandela izowina definitely as a best maskandi, nalapho izongena khona nje kumanye ama-category izowina nje kakhulu nangesivinini right. Album kamzukulu the way enamandla akhona, so sibheka laphana ku-YouTube eziye zey'ngoma. Ingoma nje ethi uthando lwethu ina 16 million noma views, ku-Spotify na 8.6 million streams. Ithi ubugosti bami ina 11 million ku-YouTube, ina 8.9 million ku-Spotify. Ithi umkhovetsheni ina 6.6 million ku-YouTube, ina 4 million ku-Spotify. Ithi Firefighter ina 5.6 million ku-YouTube, ina 4.6 million lapha ku-Spotify. Ithi Kwazinsele 4.9 million ku-YouTube, isibona 3.8 million ku-Spotify. Ithi Kwenzakalani ithi 4.6 million noma views lapha ku-Spotify. Ithi-ke bani-ke 3 million. Zube 18 ngoba ngiyithathile. Ethi Ngimele Wena ina 3.2 million views, bese ibona 2.6 million lapha ku-Spotify. Ingoma lapha ku-YouTube yakafike ku million views or more, ethi yena eka-11 isame lapha ku-933,000 ama views. Lenenye ithi Sekwayinweba ina 880,000 kwama views. Iselancane ukuthi yena i-album yonke kube imillionaire album zonke nje iy'ngoma right. Yiwani mbona inkundla yathi igcwele-ke. Into engiyithanda ngomsebenzi wamzukulu awenzile, aka over explainanga indaba yokuthi uzoba ne-event, azange aku-over explain lokho, akwenze kakhulu ukuze kube nehambo. Abantu ade bazi, abantu aba-relevant bayile laphana, bathenga amathikithi, and futhi kumzukulu akusibona abantu bama-branch-ke nani-ke, abantu nje abanomali, abantu abaseresi, abantu abasey'lungwini, abantu abasemalokishini. So everyone was welcomed there ukuthi ayo-enjoy music laphana. So bengekho into specific ukuthi kumele kuye abantu abakanjani. NaseThekwini laphana umzukulu kube naye umcimbi-ke obe yimpumelelo we-album tour.
Engingazi ukuthi lapha inkosi yamagcoko amayona-ke uZanini wayo la ngathi naye wakhuluma ukuthi uzoba khona and uzobakhombisa abantu ukuthi u-live-ke into ekanjani. Into enjengalena-ke izovulela abanye abaculi bamaskandi ikhombise ukuthi you can do it as well. So ike yabakhona-ke imicimbi ekhanseliwe-ke eGarden kamaskandi ngokuba nzima-ke kwama-logistic nangokuplana-ke kwezinto. Nanokuthi-ke phela abaxhasi kwezomcimbi kuyadura ngenza ukuthi ukubhukha nje le ndawo le Carnival City, it is very, very expensive. So kuyadura ngenza ukuthi afuna ukunikohlisa ukuthi umzukulu ahambele zonke lezi ndawo ayihambelayo and abantu bamsupport bamtshengisa uthando. Iyona nto esifuna ukuyibona apha endaweni kamaskandi. Ubani oyicabanga ukuthi kuzoba nento ekanje kumaskandi? Although zike zaba khona into ekanje umfazi omnyama ade bezenza lezi zinto lezi uphuze ekhemisi bazenze kakhulu into enjengalezi. Ubheka uZuluthuli omahhotela Queens oMahlathini ade bekhona before bezenza lento nomgqumeni lapho nalapho. Kodwa khona into ekanjena nje isithatha isikhathi because laphana kudlala u-live laphana nisizwile-ke isiginci esishawa umuntu yenziwa esinenkosi phakathi beyixebula-ke intambo laphana kumuntu yenziwa. Angazi ukuthi yena kwenzakalani uma ecula ngoba nothi ingoma zakuthi azimnandi but azinawo amandla ngendlela esithintitha ngakhona isigenci. So nokuthi umzukulu amsebenzise lokho kuyiplani elihle leli umzukulu libonile ithalente ukuthi le ndoda-ke ngayisebenzisa laphana ifike yenze u-1 and yenze u-1 igcoba ngampela besincinza sisho yona lento esengomeni eku-album kamzukulu. Akunakho ukufoja ukuthi uyafunisela ukuthi ngabe usho khonani or akasho khona, cha usho khona impela. Right-ke ilokho besifuna nje ukudlulisa nje simbukise kakhulu umzukulu ithimba lakhe, abaxhasi, abantu ade bambisene nabo, i-team yakhe, abantu ade bemphushela umcimbi laphana omaketha kuma-radio station online ukubona into enjengalena. Sijabula ukubona abanye omaskandi bethatha lona igxathu leli behambe kule ndlela abahamba ngayo omaskandi abaningi. Okhuzani bakwenzile, omthandeni bakwenzile, oNdoni noSalewa bakwenzile, omzukulu bakwenza kaningi. Inkosi yamagcokama kuyayenza lento akadlali. OGatsheni bayakwenza nabo. Kube ubani uQuality Biyela noNjabulo Langa khona umcimbi wabo abawenza laphana-ke kuphi Olundi wabuthozani Langa. So baningi bafowethu abayenzayo lento sibafisela-ke ilo ukuthi izinhlelo ukuthi abantu beqhubeke bethola amandla. So ifaka lapho-ke ividiyo-ke sicela ukuthi sizodibana noSakho la ku Into Fast ukuthi TV.